On your feet! Forward, march! On your feet! Forward, march! Ku mateka y'umugabo wavuzwe cyane mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Uyu mugabo waruzweho amagambo akaze, ubuvugizi n'intambara n'imyambarire ya gisirikare idasanzwe. Uyu munsi turavuga kuri Lieutenant Colonel Wiringoma ku wa 24 Gashyantare 2026. Amakuru yasesekaye avuga ko uyu muvugizi w'umutwe wa M23 yaba yaguye mu bitero by'indege zitagira mu piloti drone mu bice bya Rubaya. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Yakuye ubuhangange bungana gutya? Reka tuvuge ku mateka ya Wiringoma. Iki kiganiro wagiteguriwe nanjye Nkunda Eric Edi. Ntibagirwe gukanda subscribe. Ikaze. Kuva atangiye ishuri kugeza abaye umusirikare w'amateka, Wiringoma yavutse mu mwaka w'1974. Amateka ye avuga ko yavukiye muri Kongo mu kigo cya gisirikare muri kampu yitwaga Kokoro Kinshasa muri DRC. Icyizere yari afite naha yagikuye kuko yakuriye mu muryango wa gisirikare. Yize amashuri ye yisumbuye Imbanza Ngungu muri Kongo. Icyatangaje benshi nuko Wiringoma amaze gusoza amashuri ye yisumbuye atahise ajya mu gisirikare nk'uko biba byitezwe ku mwana wavukiye mu gisirikare ndetse akakurira mu basirikare. Ahubwo yerekeje ubuhanga bwe mu masomo y'indimi n'amateka. Yize muri kaminuza ya ICP Mbanza Ngungu, aho yabonye impamyabushobozi y'ikirenga bachelor's degree mu mateka. Nyuma yaho yagiye kuba umwarimu. Ngira ngo ni nayo mpamvu yakundaga gusobanura ibintu nk'umwarimu uri imbere y'abanyeshuri ukumva rwose nta makemwa. Ese ni gute umwarimu yaje guhinduka umusirikare w'ikirenga? Mu ntangiriro z'imyaka ya 2001 uburasirazuba bwa Kongo bwari bwugarijwe n'intambara. Wiringoma yaje kwinjira mu mutwe wa CNDP uyoborwaga na Rurankunda. Mu mwaka wa 2012 ubwo umutwe wa M23 wavukaga, Wiringoma yari ku nkingi ya mwamba. Yari mu b'imbere rwose kubera ubuhanga bari bamuziho mu kumenya gusobanura ibintu mu rurimi rw'igifaransa n'Ilingala. Yahise agiga umuvugizi birumvikana. Wiringoma ntiyari umuvugizi usanzwe. Twamubonye kuri front line kuko yari n'umusirikare w'imbere rwose. Yabaga yambaye ingofero itukura, afite telefone nini, asobanura uburyo M23 igiye kuvuganira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Bafashe Bunagana se cyangwa undi mujyi, yakundaga kuvuga ko M23 irwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Uko izina rye ryagendaga rikura ni nako amahanga yagendaga amugenzura cyane. Mu mwaka wa 2024 akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kamufatiye ibihano bikaze kubera ngo uruharagira mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Ariko ku wa 24 Gashyantare 2026 amateka ye yahinduye isura maze afata indi ntera ubwo amakuru yemezwaga n'abanyamakuru bakurikiranaga ibya Kivu ndetse bakaba barabaga hafi ya M23 bavugana. Avuga ko yishwe n'igitero cya drone mu gice cya Rubaya. Iki gitero kije nyuma yaho ingabo za Kongo FARDC zari zisigaye zikoresha ikoranabuhanga rishya mu guhangana na M23. Zakoreshaga drone zitandukanye maze zikagaba ibitero kuri M23. Urupfu rwe rusobanuye ikintu gikomeye, guhomba ijwi ry'icyizere kuri M23. Wiringoma yarazi kurema propaganda ndetse yarazi no kuvuga amakuru mu buryo busobanutse, azi guhangana n'abanyamakuru ku buryo urupfu rwe rwasize icyuho mu itumanaho ry'igisirikare cya M23. Wiringoma aragiye, ariko uri kumwe nanjye Nkunda Eric Edi. Ntiwibagirwe gukanda subscribe. Urugamba rw'intambara ya FARDC na M23 yo irakomeje. Bamwe bazamwibuka nk'umugabo w'intwari ku ruhande rwe kuko yaharaniye uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Abandi bazamufata nk'uwahungabanyaga umutekano kuko ntawe uneza rubanda. Ese mwebwe murabona urupfu rwe rwaba hari icyo rugiye guhindura mu miterere y'intambara ya FARDC na M23?